Ano ka nun, mermaid, nebe? Opo. So magpa-park tayo sigurado niyan sa may Costco. Opo. Tapos maglalakad tayo. Lilipat tayo ng daan. Okay, see you later. Okay, see you later. And peace. Partners, we're here. Ayan, so mahaba na yan yung pila. Pero baka atin pa siguro dad. Kasi kaya pa yun, di ba? Itang... Ay? Happy na itang entrance wala. Alwa po. Alwa pa, di ba? Yes. O shopping ka yoyo. Talo mag-shopping ka doon. Warang nga sa kayong nangarap din Costco yung kay. Yan. Yan? Ayan ang mission. Ayan yung mga nakapilang mahaba yung pila niyan dyan. Tsaka siguradong doon yung pila kanyan, dad. Sa bagay tila pampapaluban eh. Kaya atin pa siguradong parking. Magpapalublog ko. Opo. It's a red. Opo. Nanong burang sabi kapag red ilaw, be. Red light means kaya kakit. Red yo. Nasa kasala yung Aldo. Wait may kuning red. Unang yung paano niya kulay. Kakain na. Kunin niya? Wow. Makaaraw yan. Kakain na yung araw na. Dapat natin yung kai. May kakiting Isa. Di tayo nakapag nebe. Nakapagpasa ng pumpkin. Opo. Slow down. Yan. Wala pa masyadong pila. The other side of the park. Okay. It'll be the exit only tonight. Okay. Have a great night. Oh, thank you. Okay, thank you. Exit yan yung tayo. Right na. Ayan. So, Kultas na ko Ken. hike tayo pa yung pila. Dahil pakulta sa mukeke na. Kakaba yung pila. Kita nga. Ayan. Kita na nga mag-park. Ikay ito na? Kita na nga mag-park. Pwede ka na? Pwede. Pwede. Kaya mo na yung... Tala ka rin. Noon ni waring pila. Sabagay, ang atin natin. Kaya mo na. Para... Ay, uning noon yung ex kano po ito. Karinya mo na. Okay, let's go, Belle. You ready? Thanks for your help with all the forest fires earlier this year. That's okay. It's okay. It's just a personal costume. Just like you're wearing a costume. It's the same. Be, gabi may hinuman mo kayong bag mo, be. Banitang... Oh, well, we have to wait. manabo. Oh. Dad pala mo na. Yan yun eh. Yung hinuman na. May na. Pero na. Kaya pa. Bralent ako. Matak
Magaganak na. Wait ang magandang. Nagkit na na. Yan. Cute yan eh. Karimla pala, karimla. Ay. Panay mo be, panay mo line mo. Tata, kita. Manyata mo tayo. Yeah, that's right. Maybe you have to carry her on your back. Tata be, mata mo kay kito. Trail goes all the way around behind the new playground. Hi. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you. Bye-bye. Wow, cute. Cute. So cute. Na? Oh, it's a dinosaur. Uy, yung drop me kaya ka nakay. Thank you. Kami may inuman na kasi. Kami may inuman na. Kami kayo dito yung tayo. Na? Yung tayo dito. Saan? Ngayon ka na ako sula. May bulsa. Pero may gini. Marimla ba? Marimla pala be. Nagyan. Daday na daday. Dalang na tayong kaya ko. Picture ko lang. Tignan yung camera. Ito. Ang cute. Masala pa kasi eh. Dapat pag ano eh. Dati may drop tamon kaya tamon eh, Brel. Brel, alam mo lang ng pumpkin, no? Papicture ka ang tatang. Habang ating ilaw. Madimla na ka? Dimla ka? Sabi mo ha? Marumaya ka. Abogata yung anak eh. Kanya kong Lakom kanya moreno. Bayang mo madimla. Tara be, lakad. Tara, thank you. Ito pala, tinya pang kain unal. Ngayon pa tayo ating monita na. Kaya doble may kilipin mo. Wow. Sabihin naman pag marimulayan. Siyempre pag siya maganda ako. Sabihin mo ba pag marimulaan eh, Bral? Okay? Wow, cute. Yeah. Marap ka ang tatang, be. Well, Be, marap ka ang tatang. These pumpkins with the numbers on them. You can vote on them. Oh, look out Tara. for people. We're taking a picture. Be, tara. Be, let's go. Yan na niya. Wow. Wala yata masyadong may kain eh. Girl. Oh, wow. Look at that. So cute, the pumpkin size. wala ka ba? Hold on. Nalwen mo ha, nung nanumbre mong scary, cute. 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 Like you. I don't like it. Pero ba pala, Dad? I like cute. And me too. Oh, akala ko hindi malamig. Diyan ni Chumpe Pempian. Okay ka ba? Mayroon kang kampangkin kay Beo. Ay, kakit na. Bani. Bani. Ne? Alanta ka? Mag-smell ka, Dad.
Those ones are. Tara ba? Kenny. Ito, which show? Kalwan tayo gawa tam dati. Oh, is that funny rabbit? Kita ko. Also pumpkin. Madaguli yung pumpkin. Nabra. O tara, let's go. And wood. There, come on, become pig. Piggy. Atin tayo. Tayo. Awa. Ika ay Shrek. Huli yung Shrek. Hi, Shrek. Yeah, that's a good. Whoever did it. Wait, move back, Kenny. Wait ko ba? Wait ko ba? Kenny. Yeah, really? Yeah. Maybe in the middle. Maybe my baby. Ah, yeah. Minnie Mouse. Oh, Minnie Mouse. Oh. Thank you. You're welcome. I figured that wasn't part of your costume. Dinilan mo Minnie Mouse buldet. Ito, mapapicture ka pa rin. Hi, Ruben. That is really Okay. Cookie Oh, you guys Monster, oh. already got your Christmas. Yeah, you've already got them on. That's great. An astronaut? Whoa! An astronaut? Man, where's your spaceship? Did you leave it at home? So cute. You know. Magpicture ka Yeah, dyan, You Sam. didn't want to put your costume on. Picture ka rin, oh. It's not really Halloween, so you're okay. Cookie Monster, oh. Kenny, look for Kenny. Bea, maglabi ka ang tatang. Bell. Bell. Labi ka ang tatang. No, Kenny. Oh, dash. Don't touch. Oh, the Cookie Monster. Hey, no touching the cookies. That's a very Cookie good Monster. Ay, tapa, Bea, oh. Papicture ka ang tatang kita. over here. Kangkay ka. Kita papicture, oh. Ulalan mo ko. Di ba? Papicture ka, Ken, oh. Marap ka ang tatang, Bea. Ba, malap kay Kenny. Nita, Shrek Bobby. Kenny, malap kay Kenny. Marap ka ang tatang. Kenny. Let's go. Oh, hi, Daddy. My Daddy. This is my Daddy. Winnie, Bea, oh. Bea, Kenny, oh. Papicture ka ang tatang, Kenny. Kenny. Kenny pa. 5 is the cutest, 10 is the coolest. Ayan, kaya. Lagi. Kenny. Cut yan, cut. Huri mo yan. Ah, sige. Tara. Good job. Merry Christmas. Yeah. Too early, eh? Bigyan ka. Hi. Sa picture tayo, Bea. Tama. Nare, no? Bea? Wow, this is a pumpkin. Papicture ka ang tatang. Video na ka, Ben. Yan na. Marap ka ang tatang. Ken ka. Di ba yan? Marap ka ang tatang. Tingnan mo na. Bea, marap ka ang dad. Scary pumpkin. Good. Kaya. Malap kay Kenny. Oh, Kenny camera. Ah, malap Kenny pa. Bea, marap ka ang tatang. Tara, tara. Bea, tara na.
Yep, pumpkins here. I brought them inside. Dad, picture may kita mo? Scarecrow. Tara ba? Ken. Kita ta. Hari ni oh. Look at. Lama na tila sulo, Bel. Ilan dati tama tila sunod, di ba? Oo. Dapat talaga tisulo. Buri dati sulo kasi nga pag Ben. Wow. Kita ka, smile ka. Picture da ka. Wow, say pumpkin. Kita ka. Picture da. Bea. Barang ka gani? Bea, magkanta ta. Smile. Oh. Bea. Smile. Uy, smile. Hati-hati. Artis. Agak lang tayo po. Len kayo no, alam mo ni Be. Bel gani. Be po ta mamulot ba to? Hey, Neil. Bel oh. Just staring. Tara, kita. Kita pa kanyan, tara. Go Be. Tara. Let's go. Ay, ini mo Be oh. Ini Be oh, tinyang kay. What? Ati pang small one, Kenny oh. Look. Oh. Ready? 28. Oh. Yeah, Be, ganun lang mo lang. Yeah. Ken, Good. hanga mo lang. What Ba't is ka that? niya? Zipless. Kaya mo na. Thanks small one eh. Oh. Galing na niya. Scary ni Be. Aliya mo. No. May nabo yung mata na pa mo. Masaning na rin po tapos ang beng mo kasi tilang ilaw. Oh, tinya pang bolang bulaklak. Tara ba? Like where? Like on the Yeah. Yung madam ka ba? Yang madimla ba? Yung Go, go. madam ka? Okay. Tay, tal na kene mo. Hi. Hello po. Hello po. Tara. Dapat pero picture ka kita may itong nandun. Biya mo tanting niya. Kini. Puta na. Makikot kita na. Work busy. Bel. Bel. Be, Brielle. be. Smile ka Barang tayo. ka gani? Lagwa. Hindi ka na mag-adjust ka. Sige, sa amin to. Yeah. Kini. Tara. Kini. Tinya pa mong mushroom. Tinya sanggol be, oh. Oh. Ano mushroom? Lamarit to. Yan ikaw. Ano mushroom? Hindi, tinyang ribbon. Alam ka no. Oh, let me daddy hen. Mushroom mango. Ali, bala ko mushroom niya eh. Mahal ka ni. May kamali ko lab. Tara. Tara. Let's go. Yung may tanong tayo ako. Oh, makyuk-kyuk yan. Kip. Baby ya pa eh. Kaya po mag-save.
Ito niyang pusa, be, oh. Be, kaya kang pusa. Character mo lang dito yung pusa. Uwa, ikay. Nilagyan ng pusa na Ashbel. Ay, nilagyan yung pusa ng Gargamel, be? Ezekiel? Ano niya? Be, marap ka, be. Be, marap ka ako. Marap ka ang tatang. And, be. Well, Remy, tatang. Go, lakad. Small pumpkin. Ayan, yan yung scary. Ayan o, be o. Be, kaya ka. Kaya ka. Tara. Tara, pag-picture ka andan. Kaya tali, ito o, natangkat. Pontit. Kaya kang gitna. Kaya ka, marap ka ang dado. Yan. Dado. Kaya pambali. Brielle. Oh, lemme pa tatang. Oh. Smile. Bakit ang scary mo? Be. Be. Okay. Ate. Masanti nga yan, wa. Masanti nga yung kain pumpkin. Okay ka ba? Grabe yung mami 27. Oh. Boto tayo ni. Scary ni. Tara be. Be, kaya na ba picture ka kayo? Mami. Ay. Be, kaya na ka. Na? Kaya ka pa. Kaya ka pa. Bel. Okay. Ini wo. Boto tayo ni. God, it's the scariest. 27. You guys are still You can go that way. Nora, don't touch it, okay? You want to take a picture? Come back to the north. I don't think you guys can go that way. Oh, this lady wants to take a picture, guys. Thank you. Tara, magpa-warm tamo kayo. Magpa-warm tamo. Be well, my darlings. Go in peace. Yes, that is a piece of nature that works too. Look at how beautiful. Can you smell the lovely aromas coming? Isn't that lovely? Luto ni Sabuha. The soup's ready to serve? Nice. The soup's ready to serve? Oh, it won't be ready until like at least next week. It's actually gonna cook down until it's a sludge, but it goes great on toast. Yeah, it just takes about a week. Dinan mo yung kaibe, oh, something. Like leaves, mga niya. There you go. Wonderful. Thank you so much for adding your beautiful energy to my Dinan mo eh. pot. Diyan mo yung... Go in peace, my darling. Blessed be. Put more ingredients in it. Oh. Yes, that's a wonderful. Oh, let's go. You're those ones in yet. Oh no. Oh, didn't quite make it. Here, let's see if I can get that. Oh, this smells cinnamon. Forky side here.
Ibang luaran din na cinnamon nata ito. Kanya may balay tang kayang headband. Nebe, kitang costume mo. Oh, so cute. Ayan, mamiyalong na ka. Marami mamiyalong. Magkita ka, mag-isang mo ka. Ayan. Sige, magkita ka, no? Kakay ka rin kaya na tulong ka. Okay. Tuklo ka rin. Tuklo ka. Sige. Tutuklo ka rin makain. Ano pa nangyari yan? Wala meron yan. Walang lahat ka rin. Sige. Ayan, reta pa, be. Oh, scare. Okay, no? Eh, niluwal yung utak niyo. Ibelin wal yung gamat. Dado. Olaf. Benny Pasko, bebe. Picture mo din ni Brel, Dado. Brel, yan ikaw. Picture tam. Dad, kan tawag picture tam kasi mga Pasko tam. Tapos masini ba? Bebe, kan no. Wala na kaya katamo yan. Brel, ah. Ano ba? Oh, sige. Kenny. Awa. Kematas. Kematas. Matas. Kenya. Look, this one's gonna be funny. Yeah, it's 7. Bebe, hindi ka. Oh, I kind of like that one.
Medjuplex. Oh, Medjuplex yan. Sige. Wah, ken batu-batu lah kung mari din yo. Napakal. Wah. Sige, sure. Yeah, climb ka. Grabe sa. Mataran na. Kaya pa madalumdum nebe. Masanting pag madalumdum. Atin ng sulu-sulu. Ne? It's Marilla. Be. Kaiwa ina niya lagi Johnny Depp. Tanda di pa tan. Wow. Masok. Masok. Masok lang. Masok lang. Be, saraming arang